Emva kokuba umenzi Mfwamabizela wale eMnambithi enze umlando ongaka ngaphansi kwe-albhamu enzima kakhulu ethi Size Siguge, kumele kube khona ngokuhamba kosuku, ngokuhamba kwamalanga, ngokuhamba konyaka, kube nento azoyithola eyi-recognition yokuthi usebenzile, abantu bawuthandela umsebenzi wakhe. Sanibona, siyanibingelela into Fakazi TV le. La sibuka ngumsebenzi kaMenzi, abantu abaningi ade befile ukuthi usale ngephutha Masama. Kwavela nokuthi uMenzi kungenzeka ukuthi kwaba nephuthanyana elincane elenzeka ngesikhathi esubmitha ama-application ukuthi bemconsidere as omunye abantu abazongena kwi-best album, Maskandi album. Kodwa-ke ikhona-ke eminye imikhakha enjengabo maSATMA, akhona amanye ama-awards futhi agcwele nje throughout the year, nangonyaka ozayo azobe khona amanye uzobe saqualify uMenzi ukuthi na abe khona. Lokho awukhiphi umsebenzi wakhe uMenzi, even if uthi uyabheka la i-album yakhe iyona etrenda kakhulu kuma-popular songs laphana ku-Spotify. Kuvela izingoma ezi-more than 7 or eziwu-7 la ezinamamiliyoni ku-Spotify. Angazi noma ziwu-7 or khona nezinye engavelanga la, okuyona nto engajwayelekile emlandeli kaMaskandi, into esijwayele ukuyibona nje yenziwa amanye ama-genre without nje uMaskandi. Kodwa lokho uMenzi okwenze kalula, and bakhona abanye abaculi abakwenzayo lokho okwenziwa uMenzi, abanjengo-Limit, abanjengo-Smirnoff, abanjengo-Mafikizolo, nabanye-ke abanye abakhona, noMthandeni SK naye uyavela kulezo namba, kodwa-ke kungazi ukuthi maybe amamiliyoni akhe mangakanani. Uma uya laphana ku-YouTube ziwu-9 lezi ngoma engiyivezela ezinamamiliyoni, ziwu-9. I-album kaMenzi iney'ngoma eziwu-13. Lezi ngoma ey'sele surely zonke zizowashaya amamiliyoni, ezinye seziyasondela vele. So kuyiqiniso elingephikiso ukuthi le nsizwa kaMabizela isebenze kakhulu, isebenze ngokuy'khandla. Akusikhona ukuthi uqine ku-YouTube kuphela, ku-Spotify uyehla, both sides. And angazi ama-gold, ama-platinum, if not even ama-gold, ama-platinum azowathola ngengoma nengoma. So izinto ey'ningi esizoy'bona ezizolandela kuMenzi kuzoba izinto zokuqala ngqa ukuthi umuntu athole ama-platinum ngengoma more than 10 ku-album eyi-1. Lokho sobe sekuqala ngqa emlandweni kaMaskandi ukuthi yena uRisa umhlomulise ngento enjengaleyo ukuthi indoda usebenzile, cause ezinye zey'ngoma ayidingi nokuthi uze uy'mixe uyihlanganise no-YouTube or no-Spotify. Uthole ukuthi ku-Spotify ingoma iyodwa esiyihlanganisile i-platinum. Ngiyaxolisa lapho, kusazoba nama-double platinum-ke alandelayo ingoma ngayinye futhi. So ngampela ekugcini kosuku kunento okuzomela uMenzi agcine akubhenefithile ngalo msebenzi wakhe. Akukwazi ukuthi kungathuleka at all, at least i-nomination kwezinye iy'ndawo engathi lokho engakuthola, ngoba uyawubona umsebenzi wakhe online udayisile. Angawazi ngamanye ama-awards ukuthi azomconsidera yini, cause into ayenzile uMenzi into enkulu kakhulu. Kubonakele-ke laphana kuMasama 30 last year lapho uMthandeni angena khona ingoma yakhe iParis, njengengoma-ke eyavotelwa njenge-record of the year. Siyabona-ke futhi-ke noSminoff nemisebenzi yabo iyeza naye noZee, asazi noma uzoyithola i-recognition. Siyababona oLimit imisebenzi yabo iyayikhulumela, ixoxa indaba. OMafikizolo-ke bangenile-ke oMasama, siyababona nabo and kuyabonakala ukuthi babhekephi and kuningi basazoku-achieve. Lokhu ukuthi bengene nje kuseyisiqalo, kusho ukuthi izinto ezinhle ey'ningi zisazobalandela. Yinto okumele siyi-appreciate le, kumele siyibonge egameni likaMaskandi ukuthi yena uMaskandi awusabi ngabantu ababili or abathathu. And sibonge ekuthenini into ya-online kube ekawonke noma ubani engangena afake umsebenzi wakhe. Uma wenze kahle abantu bazodlala umculo wakho, angeke bekwenzele phansi, angeke abantu bekudlele amandla akho. Yingakho mina ngithi uMenzi
phezu kwakho konke okwenzakalile, phezu kwazo zonke ukukhuluma okuvelile, into enjengama ile competition eMother of All Maskandi Festival, ilama Sama Awards nomination, konke lokho okwenzakalile, kodwa okusalayo khona okuthize okumfanele umenzi ukuthi engakuthola even i-nomination. Kumfanele ngoba abantu basaqhubeka basawuphusha umsebenzi wakhe. Umsebenzi wakhe uyohlanganisa u-9 months manje, sele kancane uhlangane u-9 months, okuyinto enkulu kakhulu ayenzile. Ngizobe ngiqala mina ukubona umuntu kumaskandi iy'ngoma ey'mbili ezoba u-10 million ku-Spotify kumaskandi. Sekwenzakalile lokho ku-YouTube. Kuney'ngoma eseyihlangane u-10 million, enye ina-12, enye ngazi inangaki noma ina-9 angikho sure, kodwa nje kuzobe ngokuqala ngqa ukuthi iy'ngoma ey'mbili zibe na-10 million laphana ku-Spotify. Akuyona nto obekuthatha isikhathi eside ukuthi yenze, okuyi-record lelo elagcina libhrekha uMthandeni in 12 months, wakwenza ngo-2023 waphinde wabuya futhi ngeGoji. So umenzi ukwenze within the same album in less than 9 months. So lo muntu loyo asikwazi ukuthi singakuphika lokho sikubalekele, singakuvezi, siphushe indaba yoqhawe lami ukuthi kanje kanjani, angeke lokho. Nakho lokho kuphusha uqhawe lami kunesikhathi okuhambe kuphelele, ekugcina kosuku kumele uphinde ubuye uzokhuluma into njengoba injalo ukuthi nansi into eyiyonayona, nayi into kumele yenzeke, nansi into abantu abayenzayo. Angeke sibadlela amandla abantu ukuthi bawudlale umculo wami. Angeke futhi sikubelethe umenzi umsebenzi wakho uyayikhulumela online, ingoma yakhe imvulele iminyango eminingi, okusho ukuthi at some stage kumele kube ne-recognition umenzi azoyithola. Sekungaba kubika ukuthi umenzi sengaze akhiphe omunye umsebenzi lo ungakukho okuwutholile kuyi-recognition, sengaba into embi kakhulu eyisho. Sithembe ukuthi kodwa-ke kukhona okuzokwenzeka okuzovela. Lapha koSama kunama-best male artist, kunezinto ey'njengalezo, maningi ama-awards akhona eSouth Africa, maningi ama-awards. Umenzi angazi ukuthi usawuphindani ayenze lento ayenzile ngomculo wakhe, ngoba lo mculo awenzile ugqibe yonke into akwayizo kumaskandi phambilini, yonke into akwayizo ewumlando. Yabo, imilando esele manje ingoma enjengo-Paris, enjengoGucci, enomlando wawo nje omile nje kabuhlungu kabi. Other than that nje umenzi manje, okusho ukuthi ngampela kuyothi kuphela unyaka uyobe esephule futhi amarekhodi angakanani. Yizona zonke izinto lezi esilokhu siyiveza, esithandayo ukuthi sikhulume ngazo lapha endimeni kamaskandi. Bekuyilokho-ke umuntu ebezokuveza nje ukuthi yena kulento ekanje eyenzeka kumenzi, as much as bafethu izinto zenzeka ngendlela ezenzeka ngayo, kodwa le nsizwa sifisa kube nento eyi-recognition ezoyithola, ezokhombisa ukuthi usebenze kanzima, usebenze ngokuy'khandla. Nisale kahle.